family avistato party. Praise the Lord. Ya, mo lava na siri vinga ma fa aftai de tatu to ma siri o le langi. Ilo na lofa malana nga de lei. Ya. Ne ngata sa fenga ye fo i fi au manga luenga ni so fa na ya onga le yaso. Ya fa aftai lo na le leonga malang pupuinga. O to au lia mai le nei tulana fiafi. Wa na ave ma to pati na fa aftai le tua. Ona le fo i wo to maua de tatu ma tanga. I le nei tulana fiafi le ana mo le to ko le inga le tua ma fa aftai fa manu ma fa ni tang. Awa e te tau ia te wa na le se no fitu no. Ia tatu te le au lia ma le tulana fiafi. Ya i le swafa fa perepele ma le swafa ma malo de tatu li o Yesu ke wiso. Ya ma to te fatalofa tuai ya te o malava sunga i fa fengai nga malato partua so spata pa taulanga ma se pa ia lau fainga ruenga le ngata po i leo se au sina tono ainga se pa ia fa na witi ma tupulanga talvo ya le swafa va pele na i le tatu li ma tatu faula ma to te fatalofa tuai ya te o malava ya fatalofa tu foi le wa fa ma tu fatasi foi ma sunga dai pasta sua ia ngata foi da sunga la apostolo ya pasta istolo foi no to mo mato mo tanga maluso e fa pena ona mato va tolo tu ne tu la fiafi ia foi la vinga le tua a ele ia lo lord tato mo ta ia o te bravo tu manga fa lo le uso ia isto pe mo fai ona material tato por arami e se tal Lo ia la voi tama le ia after futa fatasi ma to la fana wa ve ma to me fa inga lo tama le ia ya la si alfu mo la fana tama i ma to i ma tama la wa so ye ne na langi tama I tu e fa tama tano foi a ma se ne tu ni mo si tama wa ina fo se i ma tama o ma tama I ne ko kalami I la fa ma nyanga tala la fa lungo la upu e ma se le fe an fa pena foi ma to la uso nei ma sume a pasta la u uso ya fi muni a wina mai lo na pa I e fe lai o I u tangata fa ma I ne fa na pena fa pa talo I la u fiu fa ma ngalo se ma to la fa na ma taino le nei polo kalami a mata ina le nei polo kalami a wina mai lo nga pa ia a mata ya te oi fa I ia te oi la fa amanyanga I le ngalo le sunga ya pasta mai ma le nei media tama la fa amanyanga ya te ia tama I poto to mai ya te ia tama I levo ai tama se loa I le media tama sala la wa tuai tala le o Yesu ke wiso I tu fa na langi fa mania Israel lo mu tama le fiafi ono Yesu amen amen ya mo le tona posta I lo so ya mo linga po tato torsanga I tato langi amen I se tau le vaenga ya a fele na foto ati mai lo telefoni bena foi tai mo so no mai mo mai ya tal tono lo manu seki me o mo le tula le via e o na no wata ia per tato tua ele material al tato pokala me le si la mai no wata TV lo ia de tato mauna no mo Yohane yes we still on this subject no mo Yohane no mata fa mo se fa to me no ole amato tala no e ne tula le fi meta o the spirit of truth amen pula nganga mon is lo ai le mataina la I se mau fa maro si fo ina me foi le la tua ia fina manga no dias ai masan fata auto na suma lima fa mai o le tali file mu e le se nai lita ale upu fati ia e tu putele ai lita amen ia tanto ia la va se nga vasa por folaunga nei te folaunga nei tai ia e tali mali ia le upu vile mu abas te lo foi ia foi tai esa si foi le tupa to ma ia pa ba ia fa manatu mai pe fata o toso o tali file mu o tali file mu o tanto no foto ai ta nei atua pe a malimi ya lo fa malo si mantato tusi tali file mu hey tali file mu that's one of the spirit of truth yes ya tanto no la tala tu tato por grame ni tu na fia fi va tu pole no sumre auna
Yo pena fisa tono to foi mai lea. Yeah. Tai via le tua. Tatu to fela foi sa mo le temile. Afiafi. Ia o le nga fa tai le tua no tatu maua no le lei. O no ta ua o no e se asa no mau. Wa tatu fua tatu pisi le ka ki ai. I ministry mai kale sia lo tatu nga lue ai to singo a inga. Le ala se me o tatu nga lue ma a ia tatu tuti ma fai. Ai o no fa le tu o no sili o mo lunga. Afta ia ne no le lei. Ma to fu me la uso nei. Ma to tu sia fo is fa ma no tatu o sa mo. Ye pea na fai lo atu. E leo to e po mane ili tatu ma futanga ma tatu pokalam. O rofo yo ne o fo yo le si fai a onga po fo yo le si student o tu spa ia. Ai o le nganga i o le tatu pokalami o le toi tata longo toi fa manatu ka ko am pasol malo le tu e au anu tatu wa ai atu wa fa to le toi fio ma ti o lo mako fika la ngor ngi fia fi la ngau le ka ko ia vai ka mi le kele o mo mo nganga spiritual world spirit realm of other spirit ka kele lo ka ko mata ai o le fa tu ina le tala no anga ne fia fi o le spirit of truth o le nganga le moni mali me moni nganga le tua ai before le ka ko mo ka ko ye le ka ko fa naua le tua tatu fa nau fa le nganga le tua fa ba tala tu spa ia roma ya e lo no fa tatu fa naua le tua tatu ti savali le no lo fa mai ia le nganga pa ia le atua o tatou fa na o le tua fo le e lo tele au ki fefe au ki makafefe au ki pala ai ngo fi mana ia e makua ie ku ma vei kai miningi le o su e mai e me ka o le ampasa ele fefe vali ska mai mea fefe ska mai mea kongia mo le pasa fa kwa ave lo malo mo mai malo saulo yes wala wala service wa malo la vanga ai o ka pega vo ila malo le tua bo fai la ngi la val fo la una le tua la to amata mea mai le malo le tua mal tala inga mai o la sa e avakua mo al malo le tua mo ilangi il manguia o lo nga lu pea no ele alu ko ngi solo po ka iskai o me fu suanga wa ai ko lo ai fa ya o nga ka ma ka ukarianga ka woki lang kama velo male ko solo o le chaos lo nga ko me solo ngole o le alofa alofa o se ka fa ya kama o ya le vola ya a fa sa ko ngi solo le wa umala wa ko train for the lay ya saulo mal ve spirit of truth ma ko ki fi kala ngo ni fi filanga sa mo awangi e fa kamala le kelo wanga ye ka mi milo ka fao pa ka milo la langi you know poli uli lo yai me nga ya fa ai ma fa nai fo lo nga isi pasa asia langa wala ko le manguwa lo ile nganga le li abo kele fa kamanga e o lo ile va nga lo langi lo ya nga nga leanga yo nga o nga ale o pero la yo wa mo fu ko le yesele the spirit of the truth po le nga le tua yo nga affecte lo le ma fa nga lo ka ko me so ye makala e ngi vai kami bo ka ko lo o le ko sa fo le e fisi mai e ingi o ko fi mo lunga lo o yo kele ala ku ya o fa la ve o le o lo se kam ai mago ki fi ka lo ngol nge fi afi le ngo isire ka ko e fa makala lo ai le fa makala me moni Jesus is the truth yes ya fa makala ngi ka ngakar truth ka mino ka fa makala lo fa makala fa lo fa makala si me I call the truth. The truth is Jesus, the spirit of the truth. My Lord, if I never call kila Yesu rumal kamalo from singwa lako kalmo mai kalmo ako siya speak the truth because it's the spirit of the truth. Or me fo lale wo yeka ko au nanga leve temi o fika ko suyo pasol malo le tua.
ia kako murikai mea vai mai o tātou tupu, po le tātou master, tātou whaola Iesu, le mea moni. I le amakanga mea le kusilenga mako shea ma la oso a, i karanga mai ngana whamai ia Ioane. Se lenga mako, ke haranga mako whamakala aku, ma mori mau aku, ma vei mako ma mpasal ma rosa, langa sa mako wheo a. Sa mako ai whakasi. Sa mako urima whakasi. Sa mako sa vali whakasi. Sa mako iai me kasi. Si vai. Ba ena o whaingol mo le mau le ere. O le mori mau o le tangata o lo iai le nganga o le atua. Ia nge le kusia foi le luma le Ioane a whemai a sai le amatanga Iesu. Sai le atua Iesu o le atua fo i Iesu. Se vai. Ia wera i baka ko makala wa ia o onga le wa ofi mai. I lo popo paka i koe sisi fia usanga au loku ia o onga ia. Pi wacha. Esa langa o vemea au koe karikongu ia Iesu. That's the only way, the only truth, and the only and nothing but the truth. O Iesu. Amen. Kala na nge fiafi. Ia. A whai le ua koa ki mai lau la au fo imani. Li ki o ma la TV, ma la telefone. Ia. Anga mai tākou sia whatasi. Leanga o wai iai vai kamingi. O sawa le poku wha technology o le mea. Wewe mereka o le internet. Le AI e para artificial intelligence. Anga e presa sa umba meke mga awai. O mi ako le sipiko sauri sipi o mi. E kere ko e kawalu o Amerika, kere ko kawalu o Spanish, o Italiano, ki kere ko e ngalo o mi paten. Yung sawale o yate oi. Ne volale. Watch out. Yes. Ako fika lang over maya Ioane. Awo kalia. Awo le fa'along aya test. Me volale nie fiafi. Le nganga le tuolo ya te tatou. Le anga kele nganga ka fa sele wo ile le fa mai ai Ioane ka upule la fa tau fa mai e ko kele profeta pero wa ku le la ngoma ile wo mai shi shila la wo shi wo fa wo shi i Amerika yo shi wo fo yo eskadia le po ka wa yo mai shi ku mo la mai shi la pi wo ka mo wo nga sa mo la fa lo ke ai mo oia. You must know the truth, the spirit of the truth. Mela na me fiche ni fiafi. O iore tu o le file mu ngaki mai le file mu tatu pe mai ya. Inga ye ka ko lo fa la tata tu ya te ya. I kai mi umalava fa lo tele oi ka ko nga lo fa tasi mai Yesu ka singa me e o singa lo nga ka ua. Ya wal benga ya lo oi. O Going so, o ngā ki fusua ngā oi, o le mea lea, ka kou la whainga luenga whakasi ma ke visu. Mai Iesu la te talo a Ioane la sur fituro na uso ova me lea tuai, lopta mai, ke le mga o vave vakungi ampasa, au ke mga o whangalu rue pēr i funga ele, a ie e tau sia i lato. Whapenga foi la kako? Ia la au ka fiwa vio le langi wa o langi ia ka ku fai vinga e ke le ko inkala inga i lunga me ka mai mga ka nga lua ia ngi makiva au ka ku ia ni fo ngai wa fu spirit lo ka mo e di via ko ko kala le o mai lo le makal ngom tasi or find out lo nis you know this is the truth it's a made up story makala mola sko ngai sa son fu asolua kupu ai mea sa mo e ave foi mulu tau ki oi pa foi ni o fa ngau wo fai la to ainga o lai la iki you know they need your help you know kama ia masawa makanga a lo fe tau ya im kau im pubuanga yo le lo ngi se hope no Christ pa wala me lo tile me ai fa ringo le tala fa ftai de tu ila na so swani nei fa na witi. You know, ole wa mele lo vai wa sawo ni vai kai no mo le commit suicide. Me foi a e fa long oi ma ku se me o fez ka ngaka ko dinga wa le sao.
kai inga oso fa lava lo inga la pasal malo ta u helo pumoni ta u ye tala le asia ya veka o mai su wa kul mal malama piunga ya ile e fa le vision na fo yo ka ko min swinge ve ta o su wa tu mal malama ke vision nga wo ya we you know ya pa ku pureona ina yo la isenganga ia ma fa mal malama ina ila le pusa ka ole even now ke yo ka fa pe they know it. You know, they could, they build a family in New Zealand. They nga build a family gay. Still young. Me wala le young couple. Ya couple fa moi. O ya ke viso Yesu. If you stick in the spirit of the truth. Sunga kai ka. Ba nga yo ngai me ku puni ba Yesu. Wala ka ko. Ni va peo. O nga young couple fo inga ka fa ku muinga ke nga already e uilo fa fika uri ne ya le e kai mi oso ma fi ai la ko ya pi ka ku ro ya ile nga le tua le nga le mon ka ku ta chino o Yesu o ia la fora o le tali so semea. He is the one and the only one. Spirit of the truth le fa mai yo ne ya yo ko test meu ma bo ngai ma ya fai mo va maka ba ini mfeng sa linga se kampangi meu ba ka wa se longa mo test lo okay no sa price lo mal ma ai test ku lo le longa o avelo ke la pis le kalia o lo le ko fa fo lo le me nga mai esa la o mo test ku ngai le pe nga ka ko il fallo con spirit ku il kan aku sa o spirit o so ya la o so ka ku lo la lo mai lo nga makala pi wacha wala nga isi me o me o gifted soli fe mental na tus ba ya e fa fo il ke mo ngi sa ka ngi me o va venga para le fe mai oni test ba i pes spirit mo vai be confess man vai nga o Yesu ke bis o ia na fio mai tama ma fio mai o ia fio mai le tino le nei or kalanga ya yoni vai pila nga fo mai ia se fia ko ma fia ma la ma yo nga ma ko fika ngofi nga ma ko fio wa ma ko ai ma ko fa rongo ma ko vai to what's the next spirit of the truth alito Amen. Nga singa fa ka nga ngi fia ai Samoa ya olo ya ki o la vale kalia fili ai le nga lia le sanga tsunga teta amen to ta o mala tsunga teta i le mea le mata upule o le suicide te le vai ana la vea foi ata tu por kana me i nei te mi o vai o le tasi nei o nganga silly o nglia. This is one of the spirit that the youth think is the spirit of truth. Because it tells them that this is the only way. It's the only hope. No, the only way is Jesus. Yes. See, Sakangi or the prince of confusion. He's a spirit. O se pamanga kura va kumoe pa se kama I kala kumoe ia e loa le esenga know the difference o nga leva a vai ni luta la fa mai awane I tarito ia wa ongo petalia wa a ia mua I tofu be vai sa ku kamanga ia e ka kawa kofu ai seri yes magalera America kofu ro kangoe sime ele se me oka ko asura no vai mu ro or ko nga mela nga le tupu te mi wa le se tofu wa ka dia ya le la to mai ne su ta ese la ngwa ta pula yes the type before ya nga duela turbo this is a number one aim yatia ta utam fai it destroy the foundation of society destroy foundation na to for manatu mai fo I tato to se fat out on the power
o le authority ngai lau lo faipa o lo maunga whawai ngai le mea but sometimes the spirit can come in words upo le ke whanga ilo whanga upo le ke whanga ilo whanga ma kaulia la o youth le vai kaimini ngai o youth vai kaimini ngai o fia la ka we built no tau whata tupu kalame o sola mana e toa mana tumal sunga teta ele pe o aso la ia kako kaimi ia makoro ia kaimi o kasiwa kano faya o maku ia kaimi o ka o kasiwa bole ko ia sime ka kasiwa ko ia ka ko lua ka o ka vai le vave mal sa lo wija o la ka yes kun ka usanga ia na ka alo sorwa tu se ka plok pi ka ka sulo ka usanga taimi ni samo o la mari bai ia ki solo lua la le se pu o le ko fio ya o mo fai nga bringo you see how fast the vave fai colores o kala le fa ko me le mo ka me ki kai see the one of the spirits spirits ngai ka ngai ko fu mo mua ai ke li ka dia inga onga cause what meets lead you ai na ka ko maka pu fa mai e ke long ba la le lo me le sisi onga e ke mi kai inga o e ki lo ke lo yesu le ka ko ngwa lo yesu le fa pa ai it's built on por poco más sangue o is ka mi fa penga o built lunga me ka o le knowledge por wisdom por kaleni por gifts nanga ka o foi suma para ka ko foundation nanga ka mo ai mo temo sola o yesu ke bi sola bole at least the only spirit of truth le to pa mana to to pone e anga fu mo matua to sia kilo fana to tala no to vai lo fana o ama lo fana ya tate lo te itale mea lai to tonu foi the spirit of the king na tua anganga ia o le ka fa o le anganga pa ia manganga ia po e man malo lo nganga tato ko ia nganga sala fi filinga ia o le pe al filinga ko le pe isu ko ika bo vai si ma ko la isi fi filinga fana ele mo ya ulinga nga ka su ele au football ka alo o pulo le lo matua le au le ma lo ko e ka alo ele kam ai ka mo tami pikili si au ma ko ke se ia lo pulo wetu o le au me tita alo ku no le lo matua mala is but it was so sad on ala pu ma ke mo o le fil wale o le awaile tina fil nga tele ala tama But me laiti va pena o lo mai tau tatu fana. Amen. Ai fala ngolango le nganga le tupu sona ma tatu youth le sawa o le technology le tatu ye le temi. Spirit of truth, my spirit le ka fa le. But the false teaching is already on social media, it's everywhere. You don't need to walk and find it. You can just turn on your phone and you will see it right now. Amen. Wa vai tono aonga wa matona pe na meia. Nga makang kau lo meu sempre da foi com a alma. Ia kai lo manga ia de ko ia sempre ko foi com a alma. Wa vai a uma ia da un malo. O quale ai lo ko isi lo ko se ka o se kan. Ba nga ia o nga yo lo. O le fakau ne kau fai ia de equipe le fa vaina. Lo vai foi o tele foi apocalam. O ka o mai lunga. O ka o mai lunga o advice mai o encourage mai kamaki. You can be a girl if you want to be a girl. You can be a man if you want to be a man. Lo wa maka o vai. Lo vai foi yaka I o mai lunga. O aka wo lengi kenge acting among fafinga. O act mai kamalo. E fa mali. But hey, the spirit nga. It can lead you to somewhere. You all for found for oh. I can be can be wa baka nga joy. Ongo foi le fili e sau le me isi o nga joy mai. E pure sila fo nga le pure ale mama o me wa ko sila ka keke mai. Keke mala karaka pi. Ya mana ko mana tota ya la la no sunga ya tolo. La ya san fam tala nga fo le ya. Pasolo tata to programme. Amene. Praise the Lord.
Malolo sa mo ni fiafi. Malo foi a fonfonga ia maloli. Tomata foi no tato mai. Bela boa famiyanga ya tima tu la usu. Ia ilo ai fece. Famalo si foi, mai pe a pastor vai ka ko kusia. Yeah. Yo la fi varu no miska ko. Yeah. Ma ia ka ko kusia. Ilo to see, yeah. Ano to see that to see. Ilo pe a era kusia. I mo yone ia. Tau foi fa. Ngal fai mo i ngore. Era mo famalo si mo ka ko mi fiaf. Ya ko vai ka wakas ia. Le au pele. Aua tau te whaalongo i nganga umalava. A ia o tofo i nganga pe mai le atua i lato. A wae toa tele pero fetra pelo o atu i le lalolangi. O le mele nei tau te iloa ai le nganga o le atua. O nganga uma o e tau tino. O maliu mai e 𝚟𝚑𝚑𝚡𝗏 i le tino. Mai le atua lava i lato. A o nganga uma o e tau tino. O le i le tino. E le mai le atua i lato. O le 𝚟𝚑𝚑𝚡𝗏 lava lea. O tau whaalongo i ai o le asau. O loo i ai nei lava i le lalolangi. O tau whana ue mai le atua lava o tau. O tau malo fo i a te i lato. A wai sili o ia ua i a te o tau. I le ua i le lalolangi. I lato e o le lalolangi lava i lato. O le mea lea o loo tau tala ai i lato i la le lalolangi. E whaalongo atu fo i le lalolangi a te i lato. O i mātou mai le atua lava i mātou. O le ua i loa le atua e whaalongo mai a te i mātou. O le mai le atua e le whaalongo mai o ia i a te i mātou. O le mea lea o mātou loa ai le anganga moni ma le anganga se. Ia le. Ia. Namo vakula ngwa makamai lo su. Ia le. Ei. Ia. Ei, me sili lo ka ko whaalongo i whekau. Whamai ora. O le au pele o ka koa. Beloved children of God. O ka koa le whanau pele. Si. Pele nā tātou le atua lono winga ya. Mai le atua lana ta iala. Lea constitution o lana upu. Sau nia fo le atua nei au auna nei ma pasa i au whailangi. Pe ina la apostolo Ioan. Whamai ya. O tusi mai a kako. Sa kusi vai kaiminenga. Le o rua afe lua se lau ko lua i kako. E o mai le afiafiringi. O lofa pe ngā o ngā ola pe le fionga pa ia le atua. E o mai le afiafiringi. It's a living word of God. Mai le au pe le. Si, wava ai o le whaatau anga kere o ka ngaka o le atua, o ka kou o whanau o le atua, o ka kou o pele le atua, o whanau o le atua. Si, vai, e le ko whawinga lai ka kou o le atua, mao, you just listen to any spirit. Whamai le kusi whamai a, le au pele, my beloved children, po le au soe pele le atua. Aua kou kia, whaalongo, pe kari kongu, pe karia anganga uma. Ai o le whemei o langa ia. Ia e whaataita ia e kango e test. Le hana wingo ngā upe e test. Vama ai, kango e sikaki, whaalongo i ai, kilo i ai. Wa oisi pe ele kilo le voile le pe ngā pi whaaleango i ai. A le mea kia, e ke kilo, wawai mai a kama whamasingolo o kari. Wa ngofo ma ai lau fasikalo le se kongu nga manga ora ora lau por ke pura sao i makalo kari ai we no me kira ke pura wa ko wakangi fo asa na le wa ma kango i tisle nga ai lo le voi le fa longo nga se fa le ango it's all right it's okay le ai e ke tasi lai fia, tasi le upu o le atua. O le whemai a, ia le anga o loo le anga le o whio, wafikai, le o moni mai makakongi fo kakaku tu lau sa moa le upo e kia. Fukua o whanga ua ngafi. A o le wanga o woni mai i kako ea, e le atua e awala i na upu mara o apostolo. Te vai le fia kausanga. O rua awhi karu ai karua woni mai ai. Mai soa,
E ko kele anga yo fio ya. Ya wo ku lo ngi uma. Feni stolo ko kele. Watch out. Be careful. Va ai. Fa longo I po ala ko kala la fe mai. E au nga fo I kele ke mingi pe o sa ngo veo nga le tu. Le o sau, le o mai. I ke ia wa ko se ki ia ko ka ko. Awangi pe o kala fa di Jesus. Fa o nga le so fo le tu pe o makawia. E kongi o. O koso mai ai lola I re I. Le ale ingo ngakala. E fa mai o Yesu. Ai ke o mai kongi I mafukanga. Kiri ko fa longo ngai ngoa. Nga le ngoa I le mele nga le mga ki sau yai. Le ngoa le founder le nga sau yai I. O le ngoa le doctrine ma le religion nga awa ke. Yesu le nga. Le peite nga kongi aku sau wai. Fa mai Jesus. Sau locos koso yelo sau. Ayo o mai ia. Tipi ese Yesu kia ia. I fa longo mai la ia doctrine ngi ku mo ngi ia. Maringi religion. Anganga kau fa si. Ear spirit. Ele va pela fa aku puka ko nga kai mi ala ka ku le fa kaku soifu mai nga fi. Ma bole fa ka ku va ai ka ku fa longo ia. Ai ka ku kilo ko ku spa ia. Bole va nga ia nga fa pengi. Fia fi ka usanga. Bai le lu sala lu ha fi ka usanga. Leja. Le wi nga ngai. Ale la woni ka ku fa mai ia la ngai ko kili. O nga fo ila ni o nga pe. All false teaching. O se o kangaka. O lo bo ye fo ia la ko mai fa le a winga o me la ko ke loa. But it's not about the truth. The spirit of the truth or the confession. Jesus Christ came from Father into the flesh. Fio mai o ia mai le tu. Ile chino ne le la. I found out why kaliga illegal kom. No, we don't believe that one. But we can come kako wasa. The Bible says so. Langa ele pero le tu nga le. Mai le kuwa ele ma fai nga pero le tu le. Me fole le fa ka ile li. O mai le truth mo ka. Ko fa mo bo nga fa mai. Lawa ko so la. Ko lo nga ile nga sa mo ile sila ile nga Australia, ile nga America. Lawa fefe wa so lo ya nga ni. Asia. Ko ka fa se. Pe mo se foi le sport ai o le ma ko voi shop. Tak sa vale me va ka o ko me nga ki nga ka lo fa ya. You know, hey, well, Jesus is the truth. Oh, did you hear there's a God woman? Let her finish. Eu queria ir lá e vou não confiar. Because I oh, my Lord, it's a false teaching, false spirit. Eu vou lá e kaku makala. Lang ole wo mai buku fa mai. Fa mo fa mai ya. Ko kele perfecta pelo wo aku le lang. Da ho. Vi fa le ka kele o fo wa le fa mai yo ngia. Bele la o pele le o fa ki ako. Testem. Kof. Tufo. Ale confess me le ka ua le swa fo Yesu. Yeah. Ele o se a spirit of truth nga lo ingo lo kon fe ka fa sema se ka ko me yo me social media le wai ni elo wa ko se ele si ma ko mulmuri e tinga sia langa ele mas ele le si me ya fa fe o le kasi le fisi. How do we know it to close the spirit of God? You must have a time with God. Ti kero ka go too busy. Le me barku I waku I laku never konga ma never pong. You will never sit down in your own private room. Hey, and have a secret time with the Holy Spirit. Ke ngofo ina. Pakari ina se ia. Se awa fai molo masangi nga. E sa ko vai ga. E va pega sol. Ko le leva ngalo akale ko fesa ka. No. And you better watch out. They are the false spirit.
Pon me fa ma sangi aga ko ya. Keep close to God. Praise the Lord. E o kala ngoma ya la ia o le sioi ka ni ko ka u fefe fi se kale ka ngaka ngi. Ka mai ia ula ia ai lo o ka si au sifi ya mi o spirit le anga i fio ngi. You know ka fa pe ka mo yo le li. Al ma kwa le anga a bi so ma kwa ula. Akale yo ka voila. Isi ka mi. E aka mai lo fa o le aka. O le aka le ula si le li. Por que lo isi? Behind the door fa la ko kala ya oi. But when you face to face, ngale di lima ya maka. Pe pelo mai o foringa. Ka kelo inga. E foi le ya ole nganga ole tua. The spirit of the truth. You know it. Ile foi mai se kala ke vai ku al pi lima mai ba lili. Kau kala mai pe ka fe mai fa o ka fo. You know? E ngai lo nai. Le si me ka kelo i fua. You know, most of people they want to be spiritual. If you're spirit of God, I actually be alive I go. But they will never reveal the truth to you. I say, me call it famia. O lo wo atu na perfecta pero mai fea ile la lo langi. Ye vai ke wala ka kluto. Ia vai fa penga. E kifa ku fa ko. Before ia Samoa. Ia o veke. I have to be aware. Ia tea ule nganga ule atua. Si pea ka fai aku, ke pisi ka ko ke le usi mea. No time to keep close to the spirit of truth. Le nganga o Yesu. Ia. Ba ia ka ule va isi fo yo uso au no. Uso Cristiano o ele ko va ia fo so la por que le something very good is happening. Better watch out your mouth. Ya, o le mele nei to te loa ai o le nganga o le atua. O nganga uma o e tau tino ia, here we go. Ua maliu mai Yesu Keriso i le tino, mai le atua lava i latu. Se vai la ia. Le ala o ngalo we vai fasangi. Ele maliu Yesu. O yuta lang fasakau. Wow. Famaya na le ko fa la isi scripture lo wa ese ngo mo en menga bona liar. Okay, you made up story. Mostika ko ile story mo ile wa the truth, the Bible, the written word of God. Le wo yai. Ka ko yai. Aja. Wa le no fe ko ke li fe ro me Yesu. Ko ke li ai fa ko Yesu. Nga Yohane le fe ka. E o rapai e fu ka fanga wo nga fi ku no so mai o America. O ngai fa rapai. Le wo me palafu me kako. For me, most of the scripture is false. Wa ai kero le nganga le a Yesu funga le o Israel. Fa ya ko Yesu fa me o rako. O mako fa o Abraham. Mako fa o Abraham. Fa me kala i lo ka o ko fa o Abraham ko kele vi fa so kangaka. See, the spirit of the truth. Me volia. Ia ko va vai ka spirit. Nga ne foi mea. O e ta tino. O e ele ta kingo lo. O le lo ia o le. O le sento le. Por ka pinga o le fa ke le o la ko e fi fiera tia. Fa lo te linga le message. Lo ye nga pasa, lo ye nga fa ya onga, pa ye lo ye nga fa ngo sap, pa lo ye nga o pistolo feme. Sa ungi ka apel lo rangi fa lo ke le talale. The true fire, Jesus Christ alone. Nei mai, fa mai o la tu mai lo o le nganga o le tu e la tu e. Fa mai wa, e fio mai Yesu Kristo mai le taba. Dia po fa lo le Trinity le fo e misa fa mai it's no Trinity. Come on. Mai mana ko styringa po ka ko le lungi me. Ya la the Trinity of God, like the Bible will talk about the Trinity from Genesis to Revelation. Me vola le be watch out. A vai fa saying like some. E kere malo silo ile tua, e kere fa longo lo le nganga le tua per kala iska ka me ya. O fa ya o nga ma ko the Holy Spirit, ba fa ka ku spa ya.
o ngala ku ora yo le nganga pa ia fa makala ku ya o fa singo ku le benga fa ka o le sia so o ngalo ya o le winga ngala nganga pa ia ai le fa ka o ku pa ia fa me sa ora nganga pa ia fa ya o nga ke ora ala me la ku pa ia nganga pa ia fa ma ku ya o ke le fa ka o ma se me ele fa ka o ma se me vai fa mara yo Yesu fa maya o wanu e fio mai le nganga pa ia ile fa I ungana la tusina nga lo fa maya o le nganga pa ia nga fa ku winga lo le oto o ko woro le fa maya o aku ya la to me ngo o hai oko see learn from where from the Bible where Jesus was teaching the disciple ia fi professor me fa ya onga gende ya lo sa pa ia le fa ka pa ia totally ia wa vai ka singa nga ka fa se you know false spirit Aua fa senga ka ko me pengo fa e fia nganga lo pa ia le si ke ia mo me ke le fe ka wa is pa ia fa la ngong la nganga pa yes we all lini o da Holy Spirit fa me Yesu o la nganga pa ia sa wa a review fa ya onga fa I lo le Jesus teaching the word of God e fai loia o ko la ia ka o ko la langi me bele yangi ia le vo fai loa fo e le to ya Yohani fe me le Yohani le au pele to te loanga nga uma a wo ko fa lo ngo ia man ai fica ngo fi test e se la le ufio wa ia ku de nga la lo langi ako me vo la le au soe ile ngi e fiafi a le ka kingo ma ya Yesu ma liu ma tama those are false teachings and false prophet yo ia full stop lo suma tol ese ba ga yang isi vai le la ko ki umar kai mia le agar kasi fai ele male fa so sungale nga ne fia fi e me no ta o sungor fia nga le te mantua e o le matala la ia mantua ta no lo ta tu me yo nga pe ta no si tau ia e ta no lo ya nga ta no tau ai le ka ko o lai fa manga ku me ga ka le a muskolo yong e ga ko su e nganga e ka kai ma fa ga e su e se nganga ya e ma ma le pu le e ke le fa ka wa le pu le yes e ke le ma fa ma e ka mo su amen o le wingo tsa na fa nga le a ga ko sa va linga fa le nganga ngi vai ka wa o ke le ai a perfect ka pelo e le fa pe su e fa nga le pe ale wingo tsa la fa pe o ke si no muni la o ka ka mal malama le pole so se ke me e fa so mai pe la ngo me perfect ka pelo ya e ka si ano vai ke lo o se so nga me nga o le me alo fa nga le o uma e ya ke o e ke su so nga ai ro wingo ka la ile ma fa yo nga e ka fa masingo se nga so poko so ko mai ya no ma le pole tu amen e wingo ka la fa ma lu si sa e ka o ka ko malama le pole le tu ai ke le ko fo si nga e ka ka nga e malama le pule le ko ke lo si me wo vai fo ya wi e o so mai no e o vai fo I fa malo se si o nga le tu ele fa pe ele ai ia ke vai kai comments pe ia ka ka li ka kong fo nga ni ai le wingo ka o ka nga ka o malama le pule ko pe fa yong mangkuanga le malama yang Yesu ele ke kusi yang kusi dia o fa yang fe me Yesu mai le makanga o ia foi nga ngala uli mo Yesu sama tango Yesu fe wa Yesu o ina ka ko ga ke le ka ko mo fa e kala yang e pe fa pe o yang nga Yesu amen praise the Lord amen praise the Lord mere sa mo ka ko ka wa ri ko fa le a fa ma ro singa ni e fi e ka ko malama le pore ko ika ko malama le pole ku agora ka wale ka ka nganga le we ele fa kingo ka ko ka wale ka ka lo langi o ka wale ka lo langi ngi o ka fa le man ko le fe me ka la Yesu fe me ile yo angi Yesu fa fa po ku se fu be ile no fe me ka la Yesu me la le ko fe ku an ka la era ko ya
Fe mai o saule ali laulang. Ai le ai lava ma se mea nga ke maua ia ke ia. Le ai lava ma se mea sa kani nga ke maua ia Yesu. Le mea nga le fe menos pa e pe o malo Yesu. Amen. O le malo Yesu, malo e ka u. Hallelujah. O nga venga la ka u ke sia nga fai. Nga fa pia o ka u e malo le. Malo o mai ka u. Amen. Ai pe ngo fai aku aka ko e ka u fa le nga. Na fai ka ngo mai e ia Paulo e ku se Efeso. Ka ko ofu ka u nga fa le nga. O ali sili ma fai puli. O mo pa malosi o ka mai. Nga e vai la yo le asa so. O le asa o fiki ke fai ka mai. Ele mo fai nga e pingi nga yo lima ka mai. Ke fia fa ma ka fai la sa peru nga ele mo fai nga e pingi nga ka mai. Ai me ka lesu. Mai o pelu e sili o na tau fa ma. E sili. Fai ka o e kuma ka ko spo e mai o pusi le o fionga le ku o le pelu e sili. No mo wino. E mo kwa sili ya ma ai pelu peru uma. Amen. E pena o famaro singa ngia fia fisamo. A fa pe nga ke sa nga mo se ka wo foi fa le nga. Ia o ke kalo le. Ia ka kuma malama ka ua ka kuma malama. Ka ora ko malama le upule le ko wa ia ngoa la ka ku. Ka ke le mafai se me pe mo sa foi sunga le o. E o la nga pa ia ska vin. Ele skaving e ka ku so ka ni e sufe mai ora e fio mai le ngang pa ia nga ke fiso soangi fa mangaku me nga fa me nga fa Yesu e ka ko mo ka ku amen amen e sa nga pa ia wa me ka ku e ha ka ku le upule Wisdom. Le ka sufe ele fa nga ku o ira upu e fa mai ele fa nga ku ia ira upu le ku me o ia le sa nga ngang pa ia o mai di Ide ka ke mo fa e ka ora ko mala le pula sa ko. O al pau fa le peru ka ka ora ka il dal lang. Yes. Ia se fa mal si foi le sunga. Ia di all se pula. Perfetto. Maro. Viene tua ni tu na fiesta. Maro tu foi tato our viewers, le mai mo mai. Ile ne to la fiafi e mai la to uma la var no to mai ya tamile pala ua to mato ya vote por lo si le fie le tu lo si le fie le tu to swa ma to tami fa ya ile ngata po mai mo mai por so si la mai al fa no longo tu po ile upo tu le se upo mato ale fio ngale tu ya u fa nga ina mato nga to ia va pena na te viva kwale upole tole tula ya fi praise the Lord amen ese ia mana ia tatum tapu ona atitilo nei e te loa le melo ye le spirit of truth amen it gives you peace me ke va ai ku foi le reflect mai o le tua e ana i le upu pa tala noa istanga te tru fa soa ke lo le spirit the spirit is everywhere. You don't have to come to church just to find that out. Yes. E mwhaio na mawaina e nga duenga. O le a onga. So stai me tanu noa matangata. Amen. Le ala to mana i tusina to mei le uso. Ta tusina le Efeso na yono. Na ye le ofu ta. Na tela ofu sili nge sisi. Ai siabe whamanusi. Vai tamne vai le pattern. Al tatu por kalame. Mai lawe por kalame o mawai sipa. Ia ne tuna le fia. O le na vatato ia I tono le li o lea. O le whamanatu mai a e Yesu ke wiso. Wa aia wa onga ia I taimi muri. Amen. E fōlinga mai, e ke lele kai mi ki ka penga ai. Mor kai mi lea. Bera tau le uso e stolo. Tere lo polare tau wana te whenga I moe. Because every day is a battle. Amen. Awangi e manatu, mahiringa so e lea e iai ia whawhikauri ia so uma. Ta moa o ke logo e mana malama nile. I iai a tato taua, e taua Yesu. Alo tonu nga luenga, o no whane, tonu lo ainga, ne kalesia, so se mea lawa. E iai a taimi. A vai la ele tu la fo ina tato le tu, o mana sa unia le tu. Iai fo I mea tato te whangaina, per tau le uso. Ele me fai ele o malosi. Ele me fai ele o telefoni po so poto po no atamai,
mea nei ati oi, mea tino. O nei tau ia, na le paua lea, le upo le tua. Le upo lea, o le upo, the spirit of truth. Because this is the truth. Now le suafa fo I Yesu Keriso, because that's the name of truth. Amen. O le nolo yele mana, le sofolo yele mana ma le wha malolong. Paua I o vaenga whaine whanga ina taua le. Awalan mana I e whamanatu mai pau. Mai le ofu. It's not just any battle armor. It is a special one. Ele se ofu e ke kaua I le kaua le ngai whiri ai. O le ofu e ngaka I ofu. Ma le kani pupungi e oka se ke leo ngaka pupungi e li o a. Ko wa ainge yaka I o mailu. Kare ke ofu e pupero a. Ska mai kari ka whanga mai whanga. Ai wha pia. Ai hawa e pare. Whea koe foi. Ai hawa e lea wangua. Ai sa wha. Ulangi fu au. Aska mai kari ka. Pua ka pasi apa whangu hoa se kulo. Ai a kari u whanga e whanga merwhi. So, e ka wha a koa I erki. A koe pe wha whia wha e maa. Ngana tāra koe. Ai wha mei. E pesa pai ko kuaki ni. E ka wha e u whanga uma. Every arrows that the devil and the demons and his empires will shoot at you. E ma, o le kari pupungi o whakua kua. Amen. O le suru ngā kiki o le ame tonu. Amen. Po le wha mau. Kari pungi o le ame tonu. A e la le pūlonga iei. E se ka ua le pūlonga. Yes. Yes. Le pūlonga iei o le whaotanga. Whaotanga sa uia tato li si Yesu Keriso. Pati mo Yesu. Awa le ngalo Yesu. O e le toniola a toa lawa. The truth was on the cross. From the beginning to the cross, there was the truth. A wala le pūlonga, ai sia, o ngalo mawhawhau me tato mawhawhau, is the battleground. O le malai tauana, nei e mai ia nganga ia. A le ke foi mai ofu. Wainga mai ofu. O ngā rankings ia kau ke kau. Ele ai, makua e. Ele ngi kakafunga ni makua e makamaka ngai fusuanga. E mo mai au panga vunga e ri o se me ka sampia. Amateur. Amateur ka maka. Tauro la ia me ka o classics. O mai me ka o professional fighters. Se o la main division, por the main fighter the pole. The heavyweights, por the cruiserweight, por the lightweight. O kam o so best me I o mai. O le ofu foi lang sa unia ka ko mo ka ko por le I o Yesu Keriso. Le o le ofu the best for the best. The full armor. O le armor foi nga, ele se armor foi nga fa kaua. Ele foi nga ka kui fa kinga. Le o le armor nga, o le armor fai uma le por le tua. Lei ma se me o le armor na ele fai u por le tua sa wa. E fai uma le fai pa ele tua armor na. Mena we ele ma fai me a tatu fa tau. E vai ka mi ya ka ko vai bo ka. Io ta fa to tu e fiu e me yo fa na fini fa gamento talia. O fulana tanta to ofuina mo taua ia. Ne mo tato ye. Yes. A sauna tamale fa ko fa se me kako. I like to stand firm mo ofua me only Jesus. Ake lo esamo o le au ngā ia. Amen. O lo tua whame. Ia o le ngata. O nai to te tu malo si. Pero va to tato por kalami. O le ta pena tato Yesu Keriso. Ia uma kaua ia. Ia ma vai aku meia. Ngai le tato tu malo si. Uma tu le lolo. Ai pe a tato va. Awani ma le pe tato va lolo le basa. Ia uma tu lolo. Ala upe a tato ba. Wa mero leri. Saru come out. Come out maso. O mana tau I Yesu Keriso tato wa. An mana ia tato ta pinanga. Ko mai ma ofu ia. Ai sia, o ngai le fai mo fi. O kama yo high rankings ia, ele fai mo fi. Ne o wali sili, o fai puli, o pouliuli. O mea e ka ko ke le vai. Pero kama yo ko me uma on social media vai. You don't know who on social media.
No one knows who owns so soon. If I make kasika kaya nga ke fi was short kaka ke ni lo ele mua. Asia, because you don't know who is really behind social. Everything we do on social media, you know, he knows everything. Ke vai e ka mi ke makamaka si me hoan pe pokalam. E me ka ads yo so. Ela si ads no qualificado ya. Al pokalam me ke makamaka sa mo no Facebook por YouTube. O pokalam me loku. Ai o so me pokalam. Ale kei, you know, me lan. Eu sou meio o que você o tangata se tu lo. No pokalam me lo ke makamaka ka me lo. Vai. E filo mai makamanga. Ya, tamua eu tanto. Ngai ele tau te ni. Mana tua ofuna. Amen. Ai fia mau ofuna. Mai na e so no. Mana elo si le ai. To vai il pulo. Uspa. Eu fi fata. Yes. Tata. Para ela le weapon ai fanya ka mo attack. Ele misiala le weapon ala le weapon. Ya. Weapon ya. Ona nganga pa ia. Ma le pen ngai kama ele ka ni ka ia nganga nga ke lo ke o ka ia ka alo le so te mai mole a to ma Samoa ia talo fo ia inai me ai no fo io nai tamai le mera tu mo city Yeah. It's a living time when we're losing at when I got to find knowing you're not coming back. See, we're very easy on a trick on my phone. I said, well, it's a pull. Because it's got one memo more que vese. Yaka, oh, it's a pull. Comila, o Marocco, Mamacola. I came maybe it's a pull. Sam. My feet. Yeah. It's all of you, but it goes on here. Come on, you're Tio, papel foi meu olho, olha para. Mas não tô sabe telefone, le vai só na por essa fua. O foi meio uma fatina de ser ele ali mesmo. Mas vai não tá lá. What you gonna do now? Olha, before mas sai esse menino tudo aí. Vai lá tá o faão a spirit ya. Yeah. No white one na malo spirit na. E ele na Samoa, o menino tudo termine. O fefe tangata e fai de mesa ai le fefe e fai de melata mena lo tu putem people are not afraid to do what's bad but they're afraid to do what's good. Walk away, sit down, think about it, deep breath ma fo le li mena mare ta sta lo tali file mu Tuan, ma fulano ma fufau a me singa taimi moleri fa no sin taimi ponte ma fo o la se me tan wa lo filinga fa taimi ni e infeki ia le manga ele ma fa lo filinga taimi ni ko infeki e for ko nga the past is past but your choice you make now can affect your future. Yeah, singa faso pupotuna. Atula no mo le sunga tete me storo. Ya, ka ma to. Viene Malo Samoa. Yo. After you batasi mai. Linga la via. Falo no pe. Ese li ka u ole nei ta upu. O ba la to umo e chino. O Yesu Kiriso. Na maliu mai le tamai le chino nei. O la to u yo ye ile nganga. Ai fa mai na le si fa ipule fa mai o ila to o e le ta chino la to te le ta chino la to te le mori mau la to te le talia ina le maliu mai o Yesu Kiriso i le chino le nei fa mai o ila to ia e le mai le atu e le ia i fo i se anga o le atu e la to o anga ka fa se a la ko fo i o anti Kiriso pe fo ringa mai Kiriso a le Kiriso before linga mai o ia sika mai fa o inga I pesi mesia ai le o ia si fa o ngai o nganga la ia le fe mai o ane ia tato wa ku testi ele me testi da fi elo ia ka ko kilo ia ma ka ko va ele vai ka bi ngai pe o sa wa ka ona wa ke le nganga e sausul mai a ka ko le tali tonu la ele nganga o le memoni le nganga o le tu fa me fe tu si da yo ne ale an sa no a fa me ya
o le nganga fa mai a sau fo ile nganga o le atua a fiu mai fo ile nganga pa ia na te fa ino ina ia i tātou le upumoni ma ia ta ina i tātou i le mea moni si le nganga le o haina o le mea moni le fa te tauanga i ai e le nganga pa ia ka ingo i kako o Yesu Keriso mea vai aku o le center mai o le overall leo mea uma anga le Yesu le sera langi le Yesu le ngi wingo ngi me fai le Yesu le se wingo lo cristiano ya esa le anga foi o ia o le center o mea uma lava mai al fenga nga kuai ia o le kako kai mi ngai se yo o aku i le fa vau o Yesu lava ka ula i me me foi la le ko benga ma ko fa ia o ngale usau ele fa nga Yesu le chino le wala ko fa de au nga hinga na fionga pa ia le tu o isi o nga yu ka vai fa mai ile ia fa mai isa ia fa mai e fa na mai mo ta toura le awina mai mo ta toura tali fa la mo ta toura tama it's a baby it's a baby boy it's not a baby girl yeah so va il mo yo isa ia lo mo winga le lo yo ami le fo fe o ia nga le anga me le ai e li fa nga mo ya se Yesu e le se nga ka mo ya Yesu fa nga mo chino le le fa me yo ne la nga o ia nga le tua le amakanga e ala nga ko le lo yu ta ya e ala ko le lo o ko fa me la nga sang sai amakanga o ia ai ka ko fa nga mai me foi le fa tai le fio pa ia le tua le constitution le tua por na upola e fa lo mai ya te ta to le winga monia ole mea moni e winga ya Yesu o Yesu ale winga o mea moni e Yesu ingi mea ro faia e sidi apa ko e kapungi alo ia tatu fai tatu fa tai ma tatu talo e tapuni alo ia ai ni company ma ni group o nga le o Yesu le fa vai ai ka come wa va e ke lo mengi fa o nga le so fa peno tatu wali o Yesu le na maliu mai le chino le nei fa o nga fa i me fa o nga fo su ai kupi Samoa ngai le simisi o nga le nga sau ngi ile le me nga maku wo ma va le mako ka sau mai America fa nga fa e nga dia yo mo nyo fa e nga dia o nga pi fa di fa e nga dia le nga me fa o ma pa mo ya la han ai ke ua hanu ai ko fe mai sorry wo ile me missing ar ka ko mafkanga sa fa la sa fa ke se fe au lenga plan me miso mai o ngalo nga house ku pe mai ma o me ia sa o ke na sing mai ngo ku pe me o mai sorry ara o le ben sa wa a ko kusi mai a se na ku ku o vai la sa mo fa nga ngai ya mo ngang so ku o feo ai kai ro foi kamare nga o ka ko ka ia ka ko we me sam o me ki ka fa o me ka lo mo ka so pe so ro pe or ka nga but anyway o la to uma ele ta chino ma liu mai Yesu de chino ne nei fa mai o la to ia ele mai le tua e nga nga mai le tua o la tua o atikeris mai Yesu ya ko fa longo iai o le asau o le o le lang ia le ara ka ku va ai ni ia fa tai le tua i so meio mo meu social media lungo le o ka ku kilo ai ma ka mo so le ba kwa ke le ali ka ma ia so e vola le Samoa ia ka ku makala fa mai le anga o tor fa nau mai le tua o ka ko we are the children of God esa le anga fo o ia lena mai tato fa longo le asau le mea bole waku la ko lolanguma ia okoa makala o tor fa na mai le tua lava o to ma o to manu fo ia ila to awa sili o ia i lo to tonu ia te o to nai le o ile lolang o ila ia le o le nganga pa ia o le tua the spirit of God si ele ka nga fa mai ia so ke le lo a sawa ki a polo fa valea fa se ka ko ala ko mu ya o ele nganga pa ia le so ba yo ne e sili le tonu ya te o to ma ka ko
na ilo le nganga le fia lo solo la le ngaka fa sili aku le kongi ati tato fa mai alanga le o mangu malo o le mele ka ko ke mangu malo ai e mangu malo ka ko ia ila ko sia langa sili le kongi aki ka ko ia fa ngo fa sisi la ko mai ka ma se ko va ko ka ko la muli ko ya ma ko wa ko ya ai ma ko e fasa ko ya la ia le mo le mo me vole le ia ka ko makara. You know, tato mata le kelo mengi. You know si me fa pega ko. E sa foi le pengi sa o se Dracula me o nganga le anga le ai. E sa o se me mali me mangai ya ba koi oi. Sa o mangai ya le dia. Sa muni mai. Fa pega o se me mai le kola ku. Oh ka. O le oki le me so. O le mo ko fa le tomo. Ba ngai ya fa fo mai le o ko fa la mai le tua. O tō lava, o tō manmano foi e rato, o wai sili, le nganga pa ia o le atua roi koe ko, na i lora o langi, whamau i la tō e o lora o langi lava i la tō. O le mea lea la tō te tau tatala atu ai, i la tō i le lora o langi, e whaalono aku foi i le lora o langi, vai i la e whaingo le mea lea, ke lora lora kangaka kalukala wha lora o langi, fia kangaka lai ola wha lora o langi, whalongo rongo i ai. Kuku i karinga. Ha o ka koura, we know it, why? Because we put every spirit in test. Aya, kako ke discerning. Kako ke aya. O aya nga ka papula manya nga o nga kuspa iya. Siya lo so e. Pero siringa. Ngos for siya o maayat man. My man, power. Kalya. Kaya, you know, kamang na ilo kako samo la okay ya ngai o ngale li kama foi e savali mai o ko fai ko ulu mo e tai ba ko ngaka e ko li nga ba la fai. Do you see what John said? Put them into test. So vai ai li ki ola e se fa nga le sua foi Yesu. E se fa nga sua foi Yesu. Be ya la fa sai o mala kusu. Mala ko le tua pera. They will never mention Jesus Christ. They will never mention Jesus. Asa la foi musua. Kal komun me mo ilia. Be vola le ya ungi ka ko fa le mai nga me pe. O le mea ka ke yo ia ka ko whaalongo longo i le nganga o le atua malanga kai inga. Whamai ai ko kele la tau ea whaase. O la ko whaalongo me whamai le yoane me foi le whaalongo mai ai la ko iai mātou. Ai le kali ai la tau e sea. Le anga o le lalo langi la se fi e ku i o la ko karinga. O ko ea. Ia whaalongo mai o ko le mea mou. Whaftai ai la o pastor. An pasol mano le atua. Ele o whakempe o whakawhakafa i lea. Ile kau au mai o le tala le lei o le maro i kako le ngei kako i ngei esa langa manga o kako si o isi manga o many friends in the gospel e le manga o gospel or the gospel is spread out e ke alwa o no moreli e ke le va pe a i le o ki o ngei la vala u manga o mai whakasi no ia lo kaimi ia kako wa spread up le karlei what man friend is you know e ne ka wa fiu popular no ole ngalwenga Yesu me Yesu ele falong me ko pe ken mu ele popular esa e o ke ka wa mun muli me mamolo sa ka lo esa fa sa ka lo yoi ai Yesu e kawanga o so mai na via ele me pe vai mo ata me Yesu e pui o tama e o le ale o ki ai sorry o le me anga fa penga fa ingola tala le moni Yesu ele ko ka o isi ka fa so amu ia ka ko fa ka ko family service ne ya wa una lo mo fa ma on am passa sulua ele ni family service asa ba ko lo ili uma ele ngi ai ga ki pesenga fa fia ai da o roma ga ka inga la ko fa salanga ai le ngi loku le ngi family service le ngi molima. What a sad. Why? Because business with Christ
it's more powerful and blessing than the blessing that we see in the world now. Kele aku, esa ala mo ka penga Yesu. Mera me ya ku ma go wola. Se fa ba no ola ya, e ma ia. Se fa alu no ola ono le Yesu ma le tana le fa mai ya. Es mo ia. Now, e ke fa ku salo na ka ola we fa pe fa tino. But we say me lo Yesu lo ke o e ko fa le fa rua ma va lele. Ini fa benga. Ya fa but prosperity, yes, mga ole atu ya kama ngui tino ni. E mga ole atu. Ai no le focusing us os ka basal malo, os ka lue mo le di. E no focusing a uma wa mo ngi me fa na ma kwanchuru. Fa fe el me malo le atu ale nga fe me avelo. Ya. Fa benga na me ko Vole le fa mai yo ngea ngo sa Yesu fa mai yo ni ta ngo fa la kikia yo nge le baptism mai le la sa the fullness of God is here le Jesus Christ le la fa la kikila ya le la wi fo ya le ma lo le usa le ma lo le tu le usa pe vole ya liska ko pisisi mea ai pisia o ia mortala le malo le ri ele fa ngi kala o e alo le ki le fenga venga ai alo ai ka ki fenga no uma lava ai me lava ia fa ka unga lava a le tu o lo ia lo ko so fu mo ka tolo e se manga yo nikus ia e morta tu taimi cha mo ia o ia lava la so nei ia fa tele no lo Malo sambo ni afi malo façon fora, malo foi a chuma ali. Tá. E a marco e a qual chuma ali, chuma ferringa gefi of. E foi punga fa meio todo fanawi, mai de tu lava o to man malo fo e a te la to. Agora sili o ia o ia te o to ile o ile lang. Oi ga ka ile lang yo nganga ia. Nenga fa aku foi ke mo solo. O nganga ia le ka mo yongi. O nganga ia le lang. Kamal me ka ku spa ia me ele moi. Mai ele mo se vai solo. Yo le o tang yo se me ke. Ai mai lang ka la yongi. Mai o joman malo fo ia te la ko. Think about this. Yeah. O le ka ko mang malo. E ka ke mang malo ia ngai. Ai pengo fa ko ke mo solo. Le ka ke mo fa yo ngai mang malo ia ngai. Ya e di mana mana. Amen. A ve va mang ia ko. Si va ko mo le sma. Hallelujah. Man ko menen ko po Yesu. O mang ko Yesu fast food was. Man ko if you think about fast food was ke ai ke mai ring o lo nga o mo ka vai le sire me ke lo fa so fi o fi fa kwa sa o ya ke mi ke vai dia ile vai ki vai kamera Yes. a fa mo fi era ta ko Filipe a sa fi mo ka ile mana kamera be fa le o ka ko a ile ma o ikala nga Yesu le fa ko mo va pro sa kan o fi a va pe o le i ka mo fa di fu ya e ma angale e me kala Yesu ele na me wa me kala Yesu ma ua tusia kusia le pu Amen. Praise Hallelujah. E feel le fidi fa vai a como fa so gato a ka como losi le pu e kasi ala ka di como man kusia le pu o na venga le ka ke siang so es que indera ko ke kalu le ko fa ma ko ira Yes. Pois ela pira os marcos pois famaram se foi na minha via e ka como man losi le pu le pu agora ka ka e mo pa por causa na kai Yes. Real battle. real battle an le ke ka te pe fela le sisi ku pe aga pero kau yang yo pe mo fa ya ai ni man malama i perfect kapil e que amen na ko ya o ma ko ai el pelo me al perfect ma amen na ko ma ko amen mo fe que malama pe mo fa ko ki ya Hallelujah. ki ya le ka mo fa le ran Yes.
Spirit of truth. If you don't remember, o Yesu memongi, o loko o Yesu, o loko o le upu o Yesu. Yes. Amen. E lo sa mo me nga mai le ko ni. Laki ka ko. Yeah. Ava se me o le kaupong sa ka ko ka le se ku spa i. E le se mong malo ka ke mong. Pois é. Ela ka ko wa lo man ka penga mai e sura nga upu. O mea ka ko ke fai e kau kau. E ui ngoi e poko mar ko mai. Ai nem fai mai e kau poko. Nga e kau e ro poko mar ko mai. E kau e upu ne ku. Mea nga whafkai ira nga ngai rea kua ngia fia. E whafkai ira kua ngora nga upu. Awa e ui anga ka ua ma ia nga. Ana koe ka umai fo mara e ki pingi ngai ka mai. Yes. Oi salu. Peon mea nga sa mo ngia fia. Kiro whak mangi inga fo roko ngia fia. Awa kalkong. Samoa ele o ka umalava o lo fe ngai makamo everyone ai pe o fa malo singa ni fe e ve ka o sunga fe ngai na fa mo so kai mi mo le e mo i ka ki fa nga bula a ia se kai e a fai kura pe kura ala ia i lo kai mi e ki ma no go kai mi nga e va ko por kai mi nga va ko ire ko nga fe al mo ia mere pinge kamaria mere ke mere ke fa ko lando ia nga pero winga konga ni fia ka ko fa so ni fia o ma fa na fa o le tu ni yes Roni por le upo le ko mera que spa ia mai e sil ni causa ma ai o mo winga ele ia la se pelo sil e kulo ma ai ngero e wa le ko spa mai e sil no ma ai pelo uma ka fa mai ko pelo le no winga la ka e la kuruma la se malinga pinge kamera sa ko pinge kamera ala e ma ai pelo le e fa malo singa mo ga ko ni fa fisha aku ngomare upore ko ni fa ko fa so e puxa a buscar e ko ma suma ya ka kako ga ima fa ka upore kako ke kalo am ga ko fa ka upore awa ke leo ka me cristiano e ngal kalo ai a mishi ma kamale ka fa ku mo ya o ile ya se me ke yes na mai ka ua ka ko mara mai o i foi lenga fikala i mai Yesu a ko ma se mea e o le mai o foi ka kalo Yesu le ko ui o fere le ko ui amen o te le po e ata ta ua mo to ya ma to foi le fa me inga la na ko le po le to amen yes Lord ya na fa so ne fa fi su ma ta ya le ti ao well mana ia le si era fa mo longo e fa so ia le tu ni tu no le pia e mo le tu le ngang fa ftai i a te o to malava le viewers na ta pele o to le na to mi mai pero que te mo solo o si le fia le tu lo sua fa malo te fa me malo o no fo le no mi lo ti ko ya e se ta ua o tato tusi po tato fi au o te lo foi ua manuia lo loto ai sea o no te lo na yele tau na te fe ngai I know that there is a spiritual warfare not a physical battle but a spiritual battle is in your mind ngai ke sabadia ke mi pala ma na yele tato tusi pa mai a ola ngai fe kau mai sianga au bale va venga tato mo but mele tato sa ba be ka ko anga mua sa rin bol mrufo so ma kwa pe o ri ana ai mel mo mua to mo mua va ai mo mua mondele sa no anga le si au na le tu me la so vai de ficaro con me ko foi ko vai ko mi scamare America ko i para ka si ko ki vai si ko ki se vai pe mo isang me yo fa pe nga elela o se para ka si ko ki mo ko fo ngalo wona fa ko ko para ki ka ko fo pe mai fear where is it coming from e fa ma tu so le malos i se tala na o te mana tu
Sa fai fo istasi o no le tu te melo ka iki. Malanga made fifia. Palang kala mala ko ru fa pia. Ka ko fi ka ule mo ko foinga. Upula le la fa ma ko foinga testing. Put those spirits into testing to see where they come from. O le tamalo o le tupu. O le tupu la lata na maliu. Ai o maliu fo le tali o tupu. A amilo la ia le tupu. O tau lea umalawa o le nu. Poranga kinda. Se isa ili ai. Puai la u yeno fo nga tupu. Kura o maliu la kari ku. Ela mo fatu. Por si. O ngalanga testa i le tupu. Se sutu langa i te. Ya umana faide tananga tupu mai. Ya. O mafatu ia. Nau te loa, ele toi umi soteng. Ala sa ili ai, po ai sutu langa i tia. O mafatu ia, to toi tau whare. Whaola. Ia o toi a amia toi ma. Ia ola lo fatu. Kufalo. Ia, pela se ngoa se... Ngoa ia simi. Ngoa kamiki. Alu lo kamiko simi. Alu mana na fatu to tau. Kwa kiki a... Piko masi. Ele ola se fatu. Bo oi fua male aso e to amai. Ele ola ari meta vite fai. Tuto pasu afofolna. Me masangonga ka ke lo mai ola fatu. O le aso nga ami. Ele I ola fatu temtiti. Ala tulole temtiti. Era le lainga. Na fai ko le fonga kup. Ke rom sol. Pa pe ngai mai la wo desi. Ngai malau lesi. Ana la kumanga pakeke. Ele ai masime ngore para fua. Ala kuroka miki ngofre piko I kua. Onga wo marga miki. Ile le ola langa la. Ai va aila le me manuia na fai la sona. Ora ka mi wa fai fifili. Wa la sona. Ora kala ku. Ora miki e ola ke le langa la. Ka miki ngai u yelo ula le ave ku. Ai o le aso lea. E ke kero ku. Oro. Ko bisko wanga la awi o. Ai kasi ka miki le whango mua no sofa. Marku. So ka awa tuale. Tari ila no fo mai tua. O fea la la. Mo ki kilo marku pula. A kasi ka kala fo fo. Pi, ama ko ka miki le o ka fia. E piki. La vale la vo po piki. Ama kala ku. Sauru. I fua la, keo ko, ngot para pala le kon pakik. Ma fere fak nga vaku ia keo. Ma kala kam. Le ko kon. Mo fiu fa ona fak pere o. Fui avo for la. Ko le ko kon. Ma ele me. Ade. Ele ola se me. O nga fa ingo tu. Ma matatu. Ia. Mo ma vo ile sairinga. Pasanga yo. Wale mo. Sim. Ya, sim. O ele scoop. Ko foga miki. Ma fa fetu po ele sila aure ringa. Wala makala kuma. O ila nga aka lo finga ka. Ke lo po mala maka miki lo ka ikinga ka. Mala makala ka malo tupula. O fatu umana wa watu no ya tu. Ngo kong sung. Kong saka. Ya awangi ko yo. Aleu ke ia ke vai. Ko foi ola mo mai ko fa. Ali pau ale fa. Lenga de fa maun ke miki ko si. Winga ko foi kwa de ola. Sui no fa. Sao. Ko lungo. Well, tala. Le fa maun. Le vai le menga teste. Le menga tofo. Ma dalo. Nga u fa le nga fa ku fa uma ko. Ya ngi ko ola. Ava vai. Pau ale ka miki va. Ya, kena nanga mo. E faku le va ko yo koko. Ma sira ko, mo ko suir fa. Me I o. Va la su enga, mo nga do fa ma. Ia. Ia stala na tonu fe a mai wa na ia cha. Tonu. Ya nga fo ya to suir. Agora suir. Ki kira fale sisitu. Ya top to foina. O meu mata tu te faia. E top fo meu ma.
ia tatou ia famanuia le atua lo faafofoga i lenei tualalefiafi faafetai te le lava le faatasi mai i le tatou taupu mo le tatou live lenei tualalefiafi ia mo le atu le gaga faafetai suga i faafegaiga mo latou palatua so o se fatapeitaulaga Ngo penalo mai mo mai le ngata po lea sa o sina tama matutua tina matutua lo tono mauto malawa le tula le fia le fa ngalo ina fo tu pulanga tele bo ia me se le fa na witi ia fa penalo tato mafuta mai tu o le timu ia fa le mulo saba pe le tu mai mo mai lungo fi amu ngalo ia fa le mu ia le fa ngo ne vayaso mo le tpole ngang fa stai le sunga fa fenganga ia pasta mai Yes. Mas eu só ia fei no penal na tap tap po me de mato por kana menito la fia fi pa man via le tu le sunga fa fengai malana fo ia au nanga ia ole nganga le ole nganga tu wa na mafu ai on fa ni por kana ia le ngat po le du tau o tap ne penanga mo tatu sa walinga fa le amen man tu le sia to mato nei to su fo le au e a taro le tua ia toto man wielo fa funga ni tu la la se upu o le tau to mali po o le fa funga to o le tau fo to fa funga ia fa mangano me fo i matou e o matou ni au na le tam fai le se ato to o le foi le abano i tangata fi fa so ni por kana e va pere matou no fa tu fa pe matou mai ia no da to un music single malo le tu tato uma fana le tu palino ha per o suia le pole tu ia mato po io langa o mato so mai tato e ma fai fo le pole tu ona sui na usava linga por afola ia tato ia hanga le mai le tu e fo nga malava pa pena no fa ta pena i le fa mo le vai so ala tu sa ni pa ia le tu la sa ta io vol to nga malanga ia man tu fo tala mo ko ndi tonga e mata ko tu ko posu mutasi le ai la was pa vai sil na le fa vai la o man sa mia e ta tu o ko yesu ke bisolo na ta tu fa vai o fa vai mauseria ma yo o le fa tu asio e me ri fai ma la va fa fita ubi tu le ni mai i do tau fa le na man tu of e pulo so na ti tali puni tali patpata me o mana mar pelulanga e o pena me tau ai lo tau fale ia o mo via foi le sunga le tai va pe fluso e stolo na tu te mi abono ta o te e hofte le tu fa no inga ni la en tu ma futa to ia se mato le vai na tu la le fiafi mo le tu nga fa tai ti le lava ma le tu sunga ia so te tai o uso na to pele no o na to va ia tau ina whaman wia le atua o whaanga whai ia i le whai unga newa aso a nata po ia la sota ia whai o molo whilima ia i la anga lei tata e toa tosu i fua mesis matu ola i le lofu tu no le atua ia i nga sa moa so i fua ia a ia manuia so va salong Amen. O mai tatou